Kubor nakaslem jong unongsan hima. Keba kerpang, keba pelong ipi ban yesong, ban ya up, ban prinsip pensengai ke parti, kan bangla penyu mentan adonang tu, menentang syai stay, seni dia senu ngablau, jangan nunil, seni orang Thai yang boleh try tak. Di kerpang nak kemanta, jong iba Eugene, wayna ki klor kari. Ha kabedai bat kaliang jong ke sports ke football bayu jin kumlei sibuan ya kajing rai jong pi benyele ya ke election kumlei sibuan ya kajing priang jong pi ya kajing wot bat ya kajing terwa ke jong ki pai ba jong ke konsulsi jong pi ba pi pilong bobet bobiang wat la sibon kino ketok tau lat hi da punilum tai compare udin bobon barbasai kiso barbol habam yoke sedang sedaka kawang mau sedang sedaka tulu din da kisi da punilum tai tenrei pila sim ya kan kalau ko kublai sibon ha ka bedai bat ka kam ka ba pin hapan sim ya kalengkor ke bakia naga banta ke mau pelang konsensi kindet akai sebut tarik nu benai bola dia how benai September but layo ya ke kubor jong ke jiklat no jong baden SK Sun ya kila kali yei balai piele na ke parti UDP kejuba jong i kalong nama ngadeu khasi bat na kuah penyelek nak parti UDP kembali ke parti riulum jui kata ke pengalaman hun yang ia kemen siap jauh sama kublai siapa yang mau bayu jin ban hasil tu bidon kemen siap jauh kecil deh tamannya pertaban yang riba kerja beriau tamannya yang kesuki ban job di election don sibon kiba keren berbor kiong keren laka keren tok laka tok akapol election tang ban job election kenal pila ban job sin hadin san senem pila ban wan yang supaya ba kanu sin pila ban tok kanu sin pila ban buri kanu sin pila ban penbi yang supaya ba kalau ngai ke pamsu tenang ngasuh men bau bajin udon keju kemensiam kumanga udon keju kemensiam kum kiri ki MLA di badan mangi udon keju kemensiam kum ki MDC di badan mangi apa parti ban udon keju kemensiam ban inong itre jong ke parti UDP ki badan kemensiam jong ke ya kali ba kerja kerja la terwa sibun yang hawal jakatlah bangan join syaki national party kiba kini kijo kibor pemerintah kiong oh tang national party kiba he bun bisa UDP kam deh kebetul ngirungi dan bun bisa kam deh parti betul ngirungi bun bisa tangma kam deh yangi ban penon kelam bakla yang kata bisa election commission kalau bu yang katong kalau bu yang kecilmang nak mentau buat kandidat arpolak lang ang baklamatan niyo kila betiu sejauh kalau bu arpolak don kam jingrut nak mentah kalet kawan kino tray jo ke parti di syari dot kasya bantau ki posta ban snai ki pandal kalau bu nak mentah kita don kam bandon bisa nak mentah kita ndrei yabe syak kini national party kadnos nam ngira ilat ingin national party bagi sensyar ya ka state kajungi si paiba haka arda ka pra ngira ya election ka state bro kawin ka ai ya ki regional party ya ka UDP la ai no sit ya ka HSPDP la ai sit tundai sit hai pila ai ni badang SK Naman idam ibai ha penyelek nak kain benar.
Bau ni orang bahu dan kejuk pemensip jom kecing ialah kejuk tadi. Balik ngawin kata ye badang sun bangkuai luar play. Nama jualat ya kepada syong. Banyak keren, banyak beli jubut. Banyak selok naga mentagi kamu kebede, naga mentagi jajuan rio kecuki. Ngamuan ban keren jajuan rio, hari ni buat tang manjok ibayu jin. Nai ngawan ban kesuh dia, ya ijimut je berkat kijungi. Sakanusnam, nginang syaban pembi. Kei bagi National Party kile, lada keren ya kanugunu kakam, karai kebakado ken mau ba, kadena Delhi. Kamdei hasil long ban mekhalia. Kidak kisin kikor kubol, ki media report, baru kipau, kumta bagla report kumta. Ni ke Regional Party, ki ong, kut haberihat, kut akan para, baba kut hang tu, tambangi tepat penyertai kambat Delhi kuno. Ngitip penyertai kambat Delhi, nama kena ke sorkat kami. Kamu jadi berkutang tu, ngimlawan pun Delhi, ngitip penyertai Delhi. Ngitip penyertai ya kerana kamu kijam di benda nak mentah, kasih pakai jelah ke jogi. Nam gua bantren sibon, nado aja kat pra pengidol ke sorkat. Ngim mantai kup ke parti UDP. Ngim mantai bat lengkap pakai SPDP. Apa lama aja ke Regional Democratic Alliance. Banten mau ya ke sorkat MDA. Kai pakai dia berne nak bantah kasih jogi. Kikam kibala sateng. Sanpok tulis Islam. Lashem Islam arbo iterik Januari arbo nginsar kie ya ka Golden Jubilee ka jindap lan Sanpok Islam jong ka jinyo ya ka state la jong dang don sibon kikam kibarang pending kibarang dewan penko ngindu kie sobha ya ka Islam ngin buram ya gitu kirang ba kino yele kibadai nagi parti rulu mang tu kipo, lagalong nag HSC, lagalong nag kiwi regional party, kibadai kun banyala na watapan yo elagajong kastin, Sanpos na menswa, ngin mau burom yaki, ngin mau bakastin jungi gratulun Sanpos na, hendrei ngidar kam, sibun kibangin perkala, yong bagi tadi National Party ki bahaya cumi dan kam join bench ini seperti ngaong dan lele lu kubulai sibon ya UDP bila tendong hanga ya ka kam jong kum presiden nganyalam ya ka parti rengkat baga dokumen baga don kin leader ki be tre rengkat mentah ki be don ke ju ka jingmu bangkit na ka mentah ka state ke jongi om tang na mentah ka parti idan sibon di samla kajuk teknologi minta ukena ubalaisnam tik ya ka smartphone utip kumno banle YouTube utip kumno banyak di games kajuk kapor kalayang nalakan jo asik san bosnam tam sakanusnam mentangan dalam politik sekamtip ya sesan snam sibosnam kasam snam kadai kapor ngaman songtai kini samla kibawan menta kibang job fast time menta kini kita berkit ya kalau kau yang UDP bat jong state dan kam yang samla jong bayu jin dan kam yang samla jong bayu kum jong bayu jin bila jin yo kandidat babikam bakra dalene ru bila jin yo samla ubalong nonyalam ko biama life sense-nya mesu kelung kena laila football la pensat yaki itu kita senang setiap time retor baru long snar baspe long snar lawara kaburom menin mencisni hakap wini ki meeting long wal prime minister ho uken mau ya ka kerteng Eugene Son kabur ulalong wini ki noyalam ki Ahmad hakam ne bakalian jong sports baka football pi no mo pulang menta pilkan tayo
ngamget kejingwan jong pikat ni mentagasi ke pensisya batin pensisya pin proof ya kan ni hakalai boteri nakabahai kibot baban nyo hakatri kakateng baijin kadi benwana kamado baijin udah disamla hakapol pabiama kiong yo baijin untuk experience mentang untuk balai bagi ong yo baijin untuk experience dan siwon kibrio kiong oh baijin mentang ai bisa dia beleng na kata-kata kiong bom don experience nambar don experience pan bisa ya kipai pa mo plako sosi pikwa kipa experience kuno pikwa ya kawan bam bisa ngayon semua election latih giyeng san hajar cikli itu yang akan tuan kli kisno kli parti san aja yang last down ai cie ya kita kiberi kino kesandar ba jok IDP ngasihti bala tak jadi beri jogi karena ngop karena kata bisa for election lada pilih sim haka for election kumdu bidon hok ban bujikli haka way pak election tak kalau kejikli dengan tiap baka mau perang konstitusi ngalayat mentala jandap lain yang duna ya kamu mau perang konstitusi ngalayat meeting station spong area ngalawan meeting setersa mentah ni laya semua menendo meeting mau perang kebahaya kipai ba kiwan mantul banwan sa meeting ban ai ke pensingan ban ai ke pensin bale pikwa penyui kejikla pikwa penyui ya kai ke batma penkuat pensubah yang bedang koi bedang subah wajib penjabo yo samla ha dua si rasa kento hai pun perlu yo oh bayujin dan samla kanu majin sidaju joy uyang on em ngam samla ala don ni jung samla jangan kabapin pau syai bau don kanu ke bari hau ukuan kerennya kawa kuat bak opa pikwa kino ilam giban syukur itu pisung tunat ba pikwa kino ilam giban syukur itu giban tok itu pisung tunat tau sia tapti hakapol ba keren lani ya balik show baik kino ilam giban don kejing no hok kejing no sida nando kasni ke benengkong baik kedua bajin nampak cuy kedua menur nampak cuy kedua menur dia harus kesini nomor bat tenang kaki ke blok kejung penyai di jom mana jerong hadin bopi kum kipai pa juga mau perang konstitusi pelerai bahadin kejeng rai nak yang kayin kesem kukur kejai kikaki man ngalah tenang majolat berwanyo kejat hidupi balpan pendap iki barok kiberi jong kepati batman benar yang kekateng jong bayu bau day official candidate jong kepati UDP hak asli ke benengkong ke bangai kilo yui habangai kiran yungu ngayokam sebab dia kejulung sidah kejungu kata-kata kejulung ketin pareng the first expression is the last expression kaya ke kedua ke babi ini kong baru wajukan kentok nama nala syakan tok tentang yang bomdai don ini disusi nabi orang bukan don ini disusi ngai kentok atau tu nama kamdai te lada kadai kumbang ba presiden pahen kaya paya ngaro orang pahen kaya paya ayo pulat pun kam mano kita UDP kibalai kelok bisa seti support di boy hak kita jaga baca kubet anak ani kejimpul pun lah keren dia kan nongre melajong keren ayu bin le daga banta kejadian dia buat keren ru
ayu bila le lakat topos nem ayu bila le kata topos nem kum ke parti ya ka state ka jongi me bidang penong merausa ni kum ke UDP metangi no MD ni kuwa menyui bagi sarkar ka dibendon sans nem ki paiba kirang ya gitu ki sarkar ki bahap ki batau man ka tayo man ka bana kirangnya kim kuwa su menyui ngigong UDP ngim kuwa sipang satu penkersan sipang satu ngidon tang nyobat ar SSP kenayun ngidon sa wewe independent we terkal bang isi kongot ngim kuwa ban penhap sokar man kasi ban tau sokar masri lada kuwa ina tamba ngihau aja ni pai ba hadin sistem ngim kuwa ban long geda tamba habang idon na ka sokar ngin raise ki isu ki badai na kabanta kari bagai beri ngin sekeren jong hau ar pula nandala tiap kesan senam jongi ngin se pensai ngin se thoi pi ki pai ba wat kilami ya ki kor patai kubo kilami ya ki social media kilami ya ki YouTube kilami ya ki WhatsApp bat kumta ter ki Facebook ki Twitter bat kumta ter kilami ngim song thai wala dang idon ka soka ngim song thai ngin rese isu ki bade na bata kali ke bade lagalong hakan manur kalian de bangi ba kadang ke timpak la ndai ban ong bata sui song tu sui snam asam ngin trei na ka bata ka state ke jogi ba ngin pendek ke duty jogi ngim kuah banyak hair, banyak back MLA sini setai, banyak tahu sarkar man kata yo man kabana kugi pol bamiswa. Pai ba ulangnya katu. Upai ba ulangnya kuah asu menyui katu. Kuah menyui sarkar sansnem ni peti kena ya kata dalam don ya kata ke bakrau ke bakta ya ke jaga riu ni keluar manwek. Ndai kuah menyui bagi ai kecil sekali ki pai ba bai nama kata ni wan hang ni bangker pa ye phi kum ki pai ba jong kamo pulang konstitusi kam dei konstitusi ka ba phla ya kamo pulang konstitusi kam dei mo pulang kam dei konstitusi ka ba pajupoi menu raja bala ta ho menin first time sin ka benengkong ngapoi cara kapala mau pulang ke susi ke bangala ke bangala yai la yang nang ke bangala sami sayong ki kmi kha jong adi na lengkin ni bistu pakala bat kamde ke konsusi ke ba ngam tipi es pangjoka jongpi hanga piabuan kan ni piatuli kumukon ngasosnyan ngahe mensin habang ayo kala wan budin yakikam kejong ipa kani kamdai kasin ke baningkong ngayang ni kasin ke baningkong kedai hau arja khatpra habang ai kejingkren hakapor Baidang canvas election IPA yang arajar khatpra. Parmenta ngayang hangni kumukurtong ke UDP bayi kun yang by election arajar abuai. Ngayang ru kumuwai niki samla naki kharwai nak ki samla ki badan hangni ka jela jongi ni kisamla ni dai shibenta nagalai benta ujat benreu jong kane kejala jongi wan ngayang ruang ni pangan ai men sir khamtam ya kisamla kibadon hakasa kupong kejong lejong bau pinnom syaptieng pin shlur pin mi sakmat kumini bara
balai ke syak mentah kamdai ke besuk banbi Ahmad upat ba kadai ke mensir ke bah kamtam bangali yang kumne kumu somla belayat hakalenti bayadai baka cingilaka football kadai ke kebah ipa ilabju betin ketinga ngadu baka dalam kumu hybrid bat kajing thang kajing ang not kajonga lingba kajing betin keti ipa ngalayo ban pinurlong ya kani ka sap ka phong ka jonga bat kumju ngayang ang ni bangan ai mensir ya pi ki samla hamtam ki hybrid ki patmu ki pa angnut ban pinurlong ya ka sap ka phong ki jongki ya kloy ban ai kti kamon ya kloy ban ai kti kedian ma kloy ban betin ya kiru kumju kumala betin ipanya ngarwa kloy ban betin yipi ngayang hune halor nang rem jong ngam yang ban kim tho ban ben lane ban bishar yeno henrei ngayang hune bangan ai kajing syakri ke bahok ya pi poit ba jong kane ke constituency ringkat kajing yatli ba kajing syampang kajing tiap nginwan ra ya kajing kela ngasnyan habang ayeng hang ne karensan habang ai hadin jonga ngadan presiden ngadan CM ngadan ki minister ki prepare ba ki MLA jong kene kaseng ki badan ba ki ba ai men semenga man lakasngi hakini ki campaign ke mengalai keleng-keleng bagatip hadian mengayo kajing jabru kindar rikabannya bakin ai ketika ketika yang mengiringin yo ban pinurlong yikikam ki prepare ba ipa ila bu na mata kane konstituensi jungi bakikam ki badang sateng